sampai ke soto itu enggak bikin. Kali macam bang risomar ke itu enggak bang mau balas pelang bari-bari ya. Daga jatuh long lapu. Rizio benar paro arjana dosa jidaki. Nih, kokor jana tu mana bang bari-bari mau balas pelang ya. Nih, anggaran lipat anak ke hello ke soto itu ke. Rizio na MP tu thap boleh ke soto itu kali ini tu. Kali macam nomor hindi ako alam ni learning je dong solo ha parliament lo minit hoba tren na pasang pitak tu ni minit hoba kali minit si tren na pasang pitak tu hati kolong rajdhani tren bang sen bikin dong apa sanse la pusona MP la sona ketek apa sih tungkang wai kiti ko anak dulu anda ini tuh di angke hepre ke handa pulo kuti ya atang kapon pa mema hadap memorandum ki pajil dam to bangke habildar da kali nayo afansi idam ham terak ne lagi apa kalau lu ini tuh terak nih lagi alang lagi itu MP lo parliamen lo kahem lo bang thok bang kibat ke podra sekretariat ini bang pakai pajir tekan thahe angke la so kuti ke atangka khoros peme non la so hemprek la alang tu memorandum ke pajir la loke ninkan ke boknan toki ha home ministry lo kili lini lata nayok minake ala police banta hala a police banta alang penake the officer ban pidapo usia bang aku pitupo hala DSP apa DSP bang pitupo HSP apa SP bang pitupo DIG apa cepat condron bukan apa ini leni atangka ke tambin wasul kutiket ke nih lahelo itu lasi itu alidar kangwai di mesen alidar singwai nangjing development kubom lo ke di hani itu lumba jolong tayo ni awe pingo di purong sopita tahu lo masih tuar rakyat lo awilu darian deh no labla lu development tuh jadi ni tum ha hadam ni tum pula ni jualan di tinggal lo he nih udeng buat lo hadam orang ke langka siksa sokoli kijun langawe lang tu kolang si cuhut si kijun arbi jangan lo hopai lui akhirnya ini tuh tadi tuh orang tahu mati lah iking op tadi ho puilin batu inghan ke sini akhirnya development ho no puke ama ke di tuh langbong cukup melo langbong tak iklap lu